muri Marriott Hotel aho naje muri anniversaire y'imyaka 10 Itel imaze ibayeho. Itel ni societe icuruza amatelefone mu Rwanda, hanyuma kano kanya tukaba turi mu sabukuru y'imyaka 10. Aba bose ubona inyuma yanjye bari ku murongo cyangwa se kuri entrance barimo barinjira, aho uri kugenda winjira bahita baguha gift. Aka gift keza cyane karimo ibintu byinshi bitandukanye, abantu ntabwo bari guhabwa ibintu bimwe. Hanyuma reka nze mu kanya nikira mu mbere turebere hamwe uko bimaze. Iyi ngiyi ni Itel, niba udakoresha telefone Itel rwose wasigaye inyuma mu majyambere. Bikwitse uri kubona iyi ngiyi nkoresha ni telefone ya Itel. Rero ikaze muri anniversaire cyangwa se isabukuru y'imyaka 10 Itel imaze ibayeho. Iyi ngiyi itembera u Rwanda hamwe na bafata ku maboko. Okay, hanyuma musabukuru y'imyaka 10 ya Itel uko winjira nakubwiye ko uri kwinjira bakaguha gift. Nyuma yo kwinjira noneho uri guhita uza kuri runo rukuta, hanyuma abakobwa beza bakaguhereza ikaramu, hanyuma ugasigaho sinyatire y'urwibutso. Abo bose uri kubona barimo barasigaho sinyatire y'urwibutso. Hanyuma uyu nguyu nk'uko uri kumubona nawe mbwira mugabo, iyi sinyatire usizeho imeze gute? Sawa sawa. Ni sawa sawa. Aha abafotografe nabo ni benshi cyane, uko bibona nyine ibirori byo birateguwe kandi biteguwe mu buryo bwiza. Reka mu kanya turaza kwinjiramo muri sale tuze kureba ukuntu bigiye bitandukanye cyangwa se ukuntu bigiye biteguye. Sinyatire zo ni nyinshi cyane, nawe wageze hano wari kubasha kuza gushyiraho sinyatire yawe. Hanyuma iyi ngiyi ni Itel, societe icuruza telefone mu Rwanda, anniversaire y'imyaka 10 bamaze bakorera mu Rwanda. Photo is beautiful. Bravo, ni muzima busanzwe niyo sinyatire yawe. Senore, mu buzima busanzwe niyo sinyatire yawe. Harimo ikimenyane, abandi nta kabizu kabaye. Iyi ngiyi ikaba ariyo sinyatire ya Philipita, ushobora kuzamwibasha ariko ukayishishura. Yes, turacyari mu sabukuru y'imyaka 10 Itel imaze ibayeho. Uyu nguyu akaba yitwa Giselle. Giselle meze bite? Ijambo rimwe fata Giselle, ni akahe gashya ushobora gusanga muri telefone ya Itel utasanga ahandi? Njye nkunda amafoto ya telefone za Itel. Bijya application meza. Itel ni telefone nziza. Okay, none umuntu udakoresha telefone ya Itel wamubwira iki? Umuntu yarasigaye. Bazi bigezweho ashaka telefone za Itel. Mama telefone meza. Ijambo rimwe noneho kwa dukurikiye. Bakunda cyane. Urakoze cyane. Okay, turacyari mu sabukuru y'imyaka 10 societe ya Itel imaze ikorera mu Rwanda. Turaza kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari abashyitsi benshi cyane baraza kuza kuba bari hano. Hanyuma haraza kubaho na special performance y'umukobwa cyangwa se n'umumama yitwa Mama Or cyangwa se Knowless Butera, nk'umwe mu ambassadeur cyangwa se abambasaderi bahagarariye iyi societe mu Rwanda. Uyu nguyu rero nawe duhe noneho akaba ari umwe mu bakozi ba Itel barimo barategura bino birori cyangwa se bari kwakira abashyitsi bagiye batandukana. Tangira utwibwire. Nitwa Nick Sangura. Hanyuma ambwira ikintu wabona muri Itel utabona ahandi. Ukuvuga muri Itel ikintu dufite amatelefone meza udasanga ahandi, kandi iyo uguze telefone yacu tuguha amezi 12 ya garanti ukoresha ya telefone, kuko tuyigukorera ku buntu nta kibazo utiriwe ahantu henshi. Ese buretse telefone Itel nta yindi product igira ku isoko? Oya, product dufite ni amatelefone niyo ducuruza. Umukorera hehe na hehe rero? Niko tuba mu bihugu byinshi muri Afrika cyane, ariko hano mu biyaga bigari niko turi mu Rwanda, turi mu Burundi, turi muri Congo no muri Tanzania.
Okay, umuntu udakoresha Itel wamubwira gute mu jambo rimwe? Ni ijambo rimwe nababwira agatrayinga Itel akayikoresha akumva ibyiza byayo. Murakoze cyane. Yes, nkuko nabikubwiraga rero turi muri Itel mu myaka 10 maze ikorera mu Rwanda. Uyu nguyu nawe ni umwe mu bakozi ba Itel Rwanda. Reka tangira twibwira. Hello sir. Hi, my name is Glory. Glory. Yes. So Glory, just tell me about Itel. Itel is a brand which is already 10 years old, and we always to provide the culture and the renewable products and service to the customers. And our main market is Africa, but since 2016 we keep moving to the Indian, South Asia. Actually, now we are a global brand because our sales volume is top 5 in the global market, and in Africa, actually, our sales revenue is #1. Now it's 10 years here in Rwanda, working here in Rwanda. How is the market? How is the Rwandan market? Rwanda market, I thought this market need more quality and more service experience products, and we always to bring this kind of products to this market. Say something to the people who don't use Itel product. Of course, some people don't use Itel products, but we use our products strategy and brand strategy and our channel strategy, and then we build our team. In Rwanda now we have around 100 local team members, and they are career gift and imagination, and we have this 4K strategy to active the customer like our products. Itel brand, we want people first see Itel brand, which means they're reliable, implant in their mind. Okay. I thank you, sir. It was nice to meet you. Thank you. Thank you very much. Hey guys, mugire icyo mubwira ku bantu badakoresha telefone ya Itel. Itel ni nziza, niyo telefone ya mbere kugira amafoto meza. Yes, nkuko mubibona rero izi ni certificate tugiye kuba twahereza abacuruzi bagiye bitwara neza cyane. Ahangaha ni abatira bashinzwe kuranguza amatelefone. Ntabwo ari certificate gusa kuko ziherekejwe n'ibihembo byiza cyane birimo écouteurs za Big by Dre. Izi ni écouteurs bashaka kuba bafashisha bari kumva umuziki bari kuruhuka. Nkuko mubibona rero ni abacuruzi bagiye batandukanye twategura ibi bihembo, usibye n'abacuruzi n'abakozi nabo twari tubategura ibihembo bigiye bitandukanye. Turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 hamwe na Itel. Uburyohe fata ku mavuta, ibintu byose ugomba kuzajya ubariza muri Itel. Tugereze telefone zigiye kuzifite selfie ebyiri aho ushaka kuzajya wifotoza uri kumwe n'abantu cyangwa se uri wenyine, kandi amafoto asa neza cyane. Ciao. Yes, Itel imyaka 10 bamaze bakorera mu Rwanda, telefone ebyiri. Reka noneho uyu nguyu adubusobanuro bwazo. Witwa gute? nitwe neza. Nasi dusobanurire telefone ebyiri Itel igiye kumurika. Ego hari S32 na S12. Zitandukaniye ku makamera. Ego. Imwe ku yindi. Iyi ngiyi 12 ifite kamera ebyiri z'imbere, imwe ifite 5 indi kagira 2. Aho ngaho ni megapixel 5. Ego. Noneho iyi ngiyi 32 ikagira 8 n'ebyiri. Ariko ngo ifite n'uburyo bubiri, noneho kamera ebyiri z'imbere aho ushobora kwifotoza imwe nka gutya n'indi noneho muri group. Ego, hari iyitwa solo hakaba hari n'iyitwa group. Abantu noneho badakoresha telefone za Itel wababwira iki? Njye nabakanguriza kuzigura, zifite batiri nini, ntabwo zishiramo umuriro vuba, kandi ni telefone nziza z'icyerekezo. Murakoze cyane. Ego.
I joined the Chinese group, my past workplace. Today, it's my honor to represent ITEL to make this. The cumulative events are more than 1,000 times. Aujourd'hui, via le projet de Love Horizon, ITEL Mobile a introduit ce projet dans 30 pays. Il a aussi couvert plus de 300 villes. Il a aussi fait plus de 1000 événements et plus de 20 000 familles ont été bénéficiaires de ce projet social. We have more than 2,000 team members right now, full of creativity and imagination. Aujourd'hui, nous avons 2000 membres dans nos équipes et ce sont des membres qui sont pleins de créativité et d'imagination. ITEL imyaka 10 imaze iba mu Rwanda, hanyuma abantu bakaba bitwa Snipers Dance Crew. Aha, Snipers meze mute? Tumeze salade. Snipers urira hehe na ITEL? N'akazi kose aburetse ko duhuriye muri iki kirori cy'imyaka 10 cya ITEL, ariko noneho God December yagarutse. season 4 bizaba bimeze bite? dufite umuhanzi mushyashya mukuru ukaze bita Christopher uzaperformingamo na Snipers n'abandi bantu ndetse nafata ku mavuta azaba yibereye umusaza. Okay, Snipers Dance Crew, nous ne sommes pas les meilleurs mais les prochains sur la liste des meilleurs. Okay. Rise to any challenge. There's the crew. Industry, and also what is our opportunity and what we can do to achieve the targets. The world keeps changing as the human is eager to explore, to step out the comfort zone and to create, to break down boundaries. Evolve from now. This is the power of change. We embrace the changing world. We go beyond what we have already achieved, and we're stepping forward.
yes uyu nguyu ikaba ari umugato cyangwa se gato d'anniversaire y'imyaka 10 Itel imaze ikorera mu Rwanda. Iki ngiki ureba ntabwo ari igitabo, uyu nguyu ni umugati, mu kanya turaza kuba turimo turawurya. Thank you, congratulations for the performance. Ashas, please. Of Itel products in Rwanda. Congratulations. Amashimeshi, this is good enough. And active. Okay? Quick, Mr. Rashid started working in Rwanda. He worked with Itel, he pushed Itel to explain about the products. In other words, he's been a very good contributor when it comes to us. Thank you very much, John Paul, and congratulations. Next is Mr. John from the Northern Province. For you. Thank you very much, John. Et pour ceux, permettez-moi d'appeler Monsieur Gloire. Merci pour vos efforts, merci pour tout. Soyez bénis. Wow. Wow. Mbarikiwe sana. Asante kwa kazi unafanya. Wow. Kama ni video Fora eu me entendo. Todo mundo que pensa na pausa tempo para ninguém ter a mesma. Legal, tuendelee. Are we done with the group photo? Okay, so let's sit down first. uragerageza gushyira ijwi hejuru ni meza hanyuma hano turi mu sabukuru y'imyaka 10
umaze kuririmba nka brand ambassador umwe rukumbi wa Itel mu Rwanda ubyakiriye gute? Ni byiza nanagombaga kubikora kuko ni zimwe mu nshingano zanjye, hanyuma kubera yuko mu gihe ishimira imyaka 10 bamaze nanjye nakabaye nishima hafi umwaka tugiye kubona dukorana kandi ibikorwa byiza n'uko rero ndishimye imyaka Itel amaze. Hanyuma umwaka uravuga ngo umaze igice cy'umwaka mukorana? Igice cy'umwaka kirasa. Umaze kugera ku cyo wowe na Itel mu gice cy'umwaka? Ndanezerewe, nibura Itel ndanezerewe, hanyuma ibikorwa dukorana ni byiza, ntabwo dukora ibikorwa bya business gusa, ahubwo bakora ibikorwa by'urukundo, narakibashimira narabikunze cyangwa se charity, n'ibikorwa byanjye bya muzika baba birimo bafite inkunga mu buryo butandukanye. Rero ntabwo ntanezerwa, hari byinshi ugezeho kubera ko hari nabo byinshi